Bwana County Commissioner, asante kwa yale unajaribu. Na medical camp no muthe tukundu gwitagwo Kibebe level 4 sub county hospital. Umuthe tukire kuthondekwo ni andu metagwo Mata Hospital, maretetwo guku ni Kenya Airports Authority, na ino ni partnership yakwa ni ndita mujumbe wa Mwea county government na KAA na Mata Hospital niketha turigite andu meitu. Kwanza awareness tegwo o mundu enjwe mbere ya mweri uthirite ni athimo ndu kanza tegwo kana tegwo o mundu enjwe kaja ni athimo kanza ndigetha tubone na ndu na murimo tegwo. Na watu ambao tunataka kuhudumia leo wafike na kesho, na tunatarajia tutahudumia watu zaidi ya 4,000. Na niwahakikishie madaktari ambao tumetuma hapa, umesikia county government ya Kirinyaga imetuma madaktari wetu hapa 25 wako hapa kuhudumia watu wa Mwea. County government ni mama tuvete facility no, na niona ni facility dole wega muno ya Kibebe nketha tuvote wikira medical camp guku thibitari no noyo thibitari no noyo thibitari Mwea ya public ungikorwo ni urekiro surgery tondu no muthe ni njui go surgery cigwikirwo guku Kibebe, na nikio ndiruga tunyitanire muno na county government na governor ni atuteithĩtie muno.